السلام عليكم أصحابتي ذي قرحونات إذي الكينا دمانتين وان إذين سلامي وحنا إذين كو سلامي سلام سبن نان مضن كسو دوبادا عشر كينا مانتا وحان قادن دونا وقتيغا أو برشادة وقتيغا مركاد ربتد إنا ديديد من قصة وهل ساع يبر يو هل ساع يروي ولو ساع هوينيمو كسو دوبادا Samahani pwana ni saa ngapi? Samahani pwana ni saa ngapi? Igarali nako mudane wa meeqa saa? Saa 7:16 mchana. Saa 7:16 mchana. Waa hal saa iyo 16 daqiiqo oo duhurnimo ah. Saa 5:1 saa 5:1 waa 5 saac iyo 1 daqiiqo. Saa 8:15 saa 8:15 waa 8 saac iyo 15 daqiiqo ama rubi ah. Saa 9 kasoro dakika 16 kasoro waa dhiman 8 saac oo jeedaan waxaa leeyahay saa 9 kasoro dakika 16 waa 9 saac oo ka dhiman 16 daqiiqo 9 saac oo ka dhiman 16 daqiiqo. Saa 9 kasoro dakika 16 saa 9 na dakika 25 alasiri. Saa 11 na dakika 5 saa 12:15 jioni. Saa 12:15 jioni. Saa 12:15 jioni waa 12 saac iyo rubi ama 15 daqiiqo oo fiidkii. Saa 1 kasoro dakika 10 asubuhi. Saa 1 kasoro dakika 10 asubuhi. Saa 1 kasoro dakika 10 asubuhi. hal saac oo ka dhiman 10 daqiiqo. Saa 2 kasoro usiku. Saa 2 kasoro usiku. Saa 2 kasoro usiku 2 saac oo ka dhiman 15 daqiiqo. Saa 2 barabara waxaa la yiraahdaa gow. Saa 3 kasoro dakika 1 usiku. Saa 3